mwene ndi kitui kuendea kuangaika ni valame kumya ndawa. Vilingi wa Mauvoo. Naye ni musesia tiambililia Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Valambunge ya Kitui ya vitukithia budget ya mautio ya kimanza cha shilingi bilioni 12.3 valamivea imwe ya kwata kimanza kinene cha ilovia kwa ilia mivea isu kuenana na mawatho kana manifesto ya gavana wa Kitui Dr. Julius Malombe. Valamuvea wa uiti wimi na kiwosi avathi wa kimanza kinene cha ilovia isu kuenana na budget isu mivea imwe na ilaitana inatengetwe uito ni udhuku wa gavana wa Kitui niolwa ilovia ila sithitwe ivathwa na kwikiwa miveani ila gavana wa Kitui uminengete uito. Na eni mwandiki witu wa Mauvoo Nesmas Chalo niwende na kuwa Mauvoo asu na mavyani ngwithu wandikwe vuya mo kwa uliku. Tisonga nambe tilikandini wa kaunti ya Masaku. Itina wa kikalo cha mbunge ya Masaku kukuna kula nikana kuvetanga ofisini maofisa atatu manzama ya wandikani ya kaunti isu kana Public Service Board kumanwa na wendekedio wanzama ye mwana ila inanyuvitwe kumadhuima atatu asu ala meokonanwa na ulusani yu munini wa speaker ndini wa kikalo cha mbunge ya Masaku Steven Zoe Mwandhi ni waelesea kana nimekuendea nambe na kuvicha livoti kwa gavana nikana kwithiwe na nzamanzao ya wandikani. Na ke mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ni wane na nyanama mamemba mambunge ya Masaku na mamunenga mawoni ano yulu wa undu usu otondo ukutuelesea. Itina wa kikalo cha mbunge kukuna kula na kuveta amu mamemba manzama ya uandekani kwi monani wa iyo. Eyes have it. Kwi umundi munini wa speaker wa mbungeno ya kaunti ya Masaku Steven Zoe Mwandhi ni waelesea yu gavana nukwithi wa ndavikiwa masieto maasu alama mini ya kuvetwa nikana amatu mavalua makuiveta ofisini na kuwete masieto angimbe wa kikalo cha mbunge. So the next course ni speaker atandikia governor akimwambia hao watu wapewe barua za kutoka kwa ofisi immediately bila kuharibu wakati. Kuanzia hapo governor ataleta majina kwa bunge, majina zenye za watu wengine, atatengeneza ile inaitwa select panel ambayo pia ndio itakaa chini ichunguze ama ivet watu wengine wenye sasa wanaweza ingia kwa hiyo ofisi. Hiyo select panel wataleta hapa kwa bunge, tuwaone, tuwajue, tuwaongeleshe, tujue wako na qualifications. Tukiona wako sawa, wataenda nao sasa advertise hizo positions za County Public Service Board members. Wakiadvertise, wakiangalia, wakiona wako na makaratasi na kila kitu iko sawa, wataleta hizo majina, zitaletwa tena kwa mbunge. Munini wa speaker Steven Zoe elesia mosi itambeji kieleloni cha kuveta amemba su nundu wa siku sia utulamea kutumia ofisi na hii na kuthukuma na kikono itambejira wawe ni kuolanga mbesa mbingi ila sithito situmika kwa misala ya kuiva thukumi amwe alama andikito kwanzia sia ulusani amwe siendula za mesu nekite ni pamoja ona kuandika athukumi alama etwa sub county administrators miongo 25 wawezi neza masaa kutu sub county nana imana andikite ma deputy sub county administrators 18 otwese masaa kutu sub county nana kwa hiyo ndo ange mekalao ko maitembea na nundu kitumi cha kweko nundu job group ya sub county administrator ya mbesi ayolo ko mo sandu mo memeki ya kuyula mundu aitwa sub county administrator na ndepa de sub county wenda othukoma na isu ndizo sindula tubetanga including umwe wa chairman wenzama mwitu yake andikiro ta sub county administrator na andikiro sub county administrator nde suo mu wathi katika sub county ndo sub county na no to na itwese alama thukoma ako ko isu ni mwezi asindula tubetanga kana twatotha kubetanga county ya Masaku munthi nikenda gavana andike za mengi ile kwa kuspia aid na tuisisia issues ya wage bill. Ma-MCA mekivothokanio Evo, MCA wa Katangi Felix Ngui ni mokilia mawoni mekivothanio yuluwa itambiyu ya kuvetwa kwa amemba asu aingimo maiweta itambiyu ni utetheesya kuveta alusani na ene ni Masaku kwa uamu iyo ulama na yilitwe mbesa mbingi siitumika kuiva misala. Itumo pia ni wa uandikani pena kiko kiingi munopyo tina thukumi more than maana ana maiva wa musala mate katika county yetu ya Masaku anatuita ghost workers tina ndume county ni
manenga waila sita wa extraneous allowances kana additive allowances mundu kuthukuma ba masaku akaibwa allowances ya mundu wele kwetha ithukuma masinga katika account public service board yesu nebo baandikitwe andu aingi pio maandikitwe kwa nzela itailite na ejo kitumiti na wage bill nene pio ukethia mbesa bingi ila si katika budget ya account sienda katika misala sienda katika maendeleo. Ono wiyovokwi umundi gavana wa kaunti ya Masako ni watumbithia nthini wa ithangu yimwana ya silikali kana masieto atano ma memba manza maisu ya uandikani va kaunti ya Masako ni metha maivetwa. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumuva mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masako. Naende museaisya ngewaisu ya Daniel Mwongela indilikanya kana unit kethatini anensia ndini wa kilungu cha amuka yolo wa uthukumi kauntini ya Masako na ngusaniso ila siithiiwe na yu kana mwene ndini ukwithi wa aila simika kutwa mavalua make ingi maofisini ma wandikani nikenda kavikie kunewa wia onala mendhini wa wia nentukethiwa na munini wala anini mbungeni na ni MCA wa Kinani Mathatani Ward na MCA wa Syokimau Mulolongo tukavikie kunena nisia maundu asutisonga na mbe mbunge nene umundi ni aminukilia sikalo sia kuthuma maminista atinika miviani kivathukanyo muthenya umwe itina wa koti wa yulu kunengane uthei wa iseso yu yendeye mwandu Teri Mbaika na ula wolotetwe kutongwesia muviani wa munini wa silikali sia mitiuko ni waweta uungua utongoi wake silikali sia mitiuko miaka isu 5 yukite nisi kuthukuma nesa undu vailite vatena mathina nake Jonathan Mweke na ula wolotetwe mwandiki mutenika muviani wa Mathau ni waweta tawina ndoto na wikwatio munene ndi ya Kenya ina utoni wa kuthauka ikombe nene ta World Cup ethiwa ene ianda kivathukanyo makakwatana na kuthukuma imwe kwa mwamba. Benjamin Mwaka ni watumbanisia Mauvoo. Thino mauvisi onde ma minister atenika muvia munini wa maundu ma silikali sia mitiuko ni ofisi munene kiwangoni ke avikita mbewanza mbunge ya maundu ma silikali sia malembeta mwandiki mutenika mwolote muvia ni mwandu Teri Mbaika ni walesia mbe wake ni kivalua kinene cha kulungali uthukumi wa silikali sia mitiuko weaula mwamba na ofisi wa munini wa President Rigathi Gachagua methiwa mathiutethia kwa vaita munene wa kwailia mathayu ma ene thingi halame isioni cia ndwane. What is your plan on bringing the governors together and the counties together and formulating a formula so that at least we can get if possible an industry for one product in each of the counties? County government have experienced delays in funds disbursement from the national government and has resulted in the operations of county government being affected by what measures can be taken to address these challenges? All these engagements, all these things, looking at a county and knowing their strength and what is that the national government can do to make that activity a source of revenue for that county. Maybe it will require resources, and I have to come to you as a committee of parliament to allocate resources to this department. If I believe in devolution, more than 100%, it is the best thing to happen. With the challenges and with all those problems of ghost workers and everything, it is the best thing to happen. When you look across the country, there is no one region which is so left behind like maybe it used to be. Mwandu Teri Mbaika nwaweta katua mathina manene alama ende kumbila county ni athukumi ingi macheti yani ghost workers na kuselewa kwa mbeza sia county thina ila avikia kuliko ofisi no kuithenekea kwa kuthuma kwa vakuvi na ene yanda onthe kwa ilia uthukumi wa silikali isia mitiuko thino ivinda kampeni silikali ya Kenya Kwanza ni athanie kutiucha mawia onthe alama county alaku kovikia uyu matialite silikali ni yakati kila tutono kweka ni kutethesia silikali kundeliver wiolama nathie anainchi na department yenu ni important kwa Kenya onde nundu niyo lingiete silikali munene silikali ya mutiuko nikana ku make sure kana devolution
ni ya work. Ungiulo avika kuthuimwa ni nzama isi ambunge ni mwandiki muteneka mwolote muviani wa Mauvoo Jonathan Mwangangi Mweke. Do swear that the information I shall give before this departmental committee on sports and culture ulo atavia kamiti ya mbunge ya maundu ma Mauvoo kana ena utuika wa kuyana kwa ilianze vya katulio Mauvoo ange na inengo sia amuika inge va Kenya. You have a Bachelor of Science and Computer Science. How is that training or education background relevant to the job that you have been nominated for? My education, as you can see there, and postgraduate certificates gives me a lot of competency to be able to perform those functions for which I've been nominated for. When I was the deputy governor of Nairobi County, Governor Kidero, the first governor who was my boss, was gracious enough to share power. And with that, out of the 10 county departments, he assigned me a department of youth and sports. So my tour of Nairobi County as I was the deputy governor got me quite some experience in managing government resources and implementing government programs. Be wa Mweke nikivulwa kinene yulua undu wa kwa ile mathina mukuli ma iwanza wa iwambesa kwa timu siandhi na inengo siya mandiwa ingi. Tuanda yutu tuwa Mauvoo grassroots kuma primary schools ya public secondary school, yani grassroots football, grassroots volleyball, grassroots hockey, grassroots basketball, tuhakikisha na grassroots rugby, tuhakikisha ndo maitu ni mambe yako dhao kama dhao kuma mea nini mono pio. Itina wa iseso the yu kamiti isi ambunge sithu iandika livoti ona kunenga na mbe wa mbunge no kana kufikia kunena niwa na kuvitukithwa mbe wa yumbe koso thiomo mwasa wa evindani ya siku ya kisimisi sikalo sia muthesi ambunge hiva niwo kwithwa mutendani wa une Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nye nita wa Benjamin na Mwaka. Naende musiaisa tisiokethia kwange waila timenengete uito kuma kauntini ya Kitui ni kana bunge ya Kitui ni avitukithia budget ya mautio ya kimanza cha shilingi bilioni 12.3 vala mivea imwe ya kwata kimanza kinene cha ilovia kwa ilia mivea isu kuyanana na mawatho kana manifesto ya governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe vala muvea wa uiti uimi na kiwu siavathi wa kimanza kinene cha ilovia isu kuyanana na budget isu mivea imwe na ila inanengetwe uito wa uthukumi ni gavana wa Kitui ni olwa ilovia ila sithitwe ivathiwa ni miveani isu ni gavana wa Kitui kunenga uito muvango kana manifesto ya gavana ula wivo na ini musesi otondo ni na kwatha mwandiki witu wa Mauvoo ni wa miua na ni avya na indi niyo Eva. Mbunge ya kaunti ya Kitui kwa vamwana ya vitukithia kimantha cha shilingi bilioni 12.3 nthini wa sikalo cia mbunge ila ciatwai wa miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui aina naandiki Mauvoo mwene kivila wa nzama ya budget mbunge ni iza kiasi siengo na ula ingine msio award ya vo chamatu ila Kitui cha umelwane wa suwa na wetakana budget ini kuthinikia maundu ala mathina cia mwene nthi wa kaunti ya Kitui tawiti malelo kibu kati wa angi county assembly ya Kitui county ni vitukithia budget ni kana anduma Kitui county matona kuthukuma budget ya 12.3 billion ila isiaitie maundu ala matona kutethesia mwene nthi wa Kitui county maundu ma kiwu maundu ma witi maundu ma malelu na kusisia ona maundu ma agriculture hu twenda tumutangasie na tuwete kana ithui nituungamite na kuthukuma pamwe na serikali ya ile tongozi ni Dr. Julius Malombe nikenda withi ndo athukuma ndo ma Kitui county siengo iweta nthini wa budget ta ikuthinikia matakitali mandu na ala methitwe mayumite kuthukuma ene nthi mate kwivwa onduma na alimu ma ECD yes CHVs katika budget nikenda withi volunteers yesu ni metho maandikitwe na kuongela tusisi avo wa alimu ma ECD ona uonundu ya katika manifesto ya Dr. Julius Malombe na nonetie katika mbunge ni kana mbunge imisisi
bunge ni sisi na yao na bapata wako kupitukithia nundu members of county assembly kana MCAs ni mesi nundu apata kuhakikisha kana alimu ma ECD ni maande kwa permanently na KMC musakwe kuma wodi ni asikuru mwingi ya yulu kimanzi mwange no wetakana budget iya vetukithitwe ne mbunge mbitu bala wetakana makwithia mevitukithia budget ingi na ila makwikithia kana ni avikisia ene ndema watho mo alama na matha evinda ya kiuteti kila wodi ni akwata mbesa na nondo ni improvement kana ni mbesa siongelwa from where the amount was to the current level ni muyanie na nundu ni supplementary budget ni tio ya muthia in fact to supplement ya budget na ni serikali ingi kwa hiyo mimi la tukitha tu yuta serikali yembene his excellency ya prepare budget na kutwete ningone ka capture aspirations ya andu maitu na kila wodi kiani na ningi vetha bandu batote kuyania tukanena tuka point out na maundu morekebishwa kwa hiyo niona nyene muyania mivia imwana ile tena uito ne olambesi la ithitwe ivathiwa na kuongelelwa kwa mivia ila ina uito kwi mwene nthi kuyana na mawatho ma governor wa county ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe vala muvia wa uiti wemi vamwana ula wa kivusi avathwa kimanza kinene cha mbesa budgetini realignment kana ondula mbesa isiumisi kuma kwa ministry na siathi kwa ministry ingi ni kwa na manifesto ya His Excellency Dr. Julius Malombe kusisia ministry ila kulingana na ondola wathie ene nthima Kitui county kwase kana nundu no waneni kana witi withitwe wina mathina kwa ene nthima Kitui county ni ministry mwe ila ina kimanda kinene cha mbesa na maundu ma agriculture na water ni sindu ila withitwa kunene ku isu nizo ministry ila tukona si kwatie mbesa mbingi na tikwaze kwena ministries ilusi kana sia isi mbesa kila kitu ni realignment kumya mbesa kuma ministry mwe kuthi ministry ingi kulingana na manifesto ndula ili at the moment 20 na supplemented budget ile na so yutenzi serikali lengi na ndi nondo wa realign ondula chairman wa weta budget isu nitutukumie kulingana na ondula recommendation sio kite na nitwavitikia na kielelo kitu kinene ni kuhakikisha ndo Kitui ni makwata maendeleo budget no kwithia iteanisha mahitaji ala twina monthe twikwatia ila twithia twendembe kana tukethia na budgets siku speak to every need that we have nondu wa mbesa ila siku na ila siuka Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus cha Ona kutwika serikali wa kaunti ya Kitui ni withitwe kithitoni cha kunyai cha ndawa masibitali-ini ivinda ya mwayumwe muvitu ene nthi nimeweta tameo tumwanza kuthoa ndawa ila mathokia masibitali ama iweta ndawa ila sianyai kiwe tasiainini na yuta mekwenda serikali ivikie na kumanya ikisia ndawa ingi maiweta tasibitali munene wa mwingi level 4 taukosete ndawa hindi sibitali sia dispensary imwe yede wa sina ndawa na niundu wa kumacha mwandiki witu Lina Musangi ni watumbanisia Mauvoo Monena na kamemeka kalima musiwa mwingine mailisa kana sivitali monena wa mwingi level 4 kwa uyundu ina ndawa ona itina wa serikali ya kaunti ii kunyaike ndawa masivitali ni maana tatuna dhanza tu kaunti ni ii se utaliwa kimanza kia milioni umwana nyanya kwe mwaini muthelu nani mwikali wa mwingi noni maloli nyanya mali kaba anjenero natoa maire ndawa nundu natuite ibinda ya utongo mubetu bena thina wa hospitali zu kwirete na ndawa natoa ndawa ni na last week ene na ndiye bo na momo ana atumwa ndawa still na ebu hospitali akomede hospitali na atumwa ko ndawa ban kunza anokana ate ndawa ku chemist ekali ani maeleza kana sivitali la sinza wa musi uwa mwingi sina ndawa ini sivitali wa mwingi level 4 wa umela simika kutuma kuthoa ndawa dukane sia uthose ndawa sia kimbenenza wa sivitali u na kila jua zenyandu ba mwingi sitali la general anu mekwe tianu monze maangaliko ya mwingi mekwe sivitali ya general na uthi ukita ndawa na wa sivitali nzata kizebeni ndawa yako koza kana una igiro mauo onangi matundu amo zumbwa na ndawa na tsiko tsa na ndo ba mwingi mengi maenda ndo ndawa menda one ndawa kizebeni ndawa ja kizebeni jidela yu onagwa none gulu ga muthembo ngukuje bana kulanza kwandu mena ndawa lakini ku mwingi ba general petika bena ndawa ata ngali nzu siauka tuonie ngali sioka na ndaya nene na twa kunanga mbi na itwa promise we kana ndawa izu sioka ndawa sikanyewa na bakethe na binya kwithia ndawa ila sioka kona sionyewa
Ithi nitukula ni lwebinda yendawa sitekwo na tusandiwe muno nikuthela sithelete kana nikungewa singetwa na ethe nikungewa singetwa Utauni makule ngavana wa kaunti iye kithekana ndawa ila si unyaye kwa hospitali ni uni mbeanu kuyenenzi andu ni ndawa tio ya hospitali kana otongo ula wetu tutakuye ni wo utakwete anu ndawa ibe na makule mai ndawa ya hospitali kana ndawa tio ya tio na otongo iwe twete yo zendo del nete wai ibina kila ketelu iwe anu ma mwingi me makule ai ndawa tio ya bano kana ndawa jineuka izindu ingi no kiye bandu bandawa bana nitukule kwa ndaya ere ndawa zitana embeanu kulanza ndawa ni nani kuba mwingi banje ndikwele ndawa ile iko nesiane ndianduma itwa manyika na sioka general ni sia supply we nisiumie basi atwa dispenser lila nini na general ba hospital we anu ni sia supply wa we that watiwa nini anondo anu mengi ala moka ba general we that we nebinda yomo ya kwethe ndawa zitotonya kwanza mwaka na ya mwanya nitukuona yo general twina thina ikwethe anu mengi mathi hospital methima kwethe kwindawa onala mosi ya menge mei kwa ndetiwa nesa ile tukulo cia government ya malomba hithe ni batonyeka kwa ndaya na kwa wenyivyo atwikienda wani kwa twizikana ila cia supply we kaingi ba general no bobo kandu menge ndawa ni cia nyivye eyi o hospital wa general wina ndawa kuma vamu inge kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi Musiaisa nge waisu ya mundu Elina Musangi niyo kutunenga ivuso ya kumedia matava nini hindi ndukathiva sani ngwithi wa ndisio kithia o mituki. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena ewa ukomea na mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwo wenda kwabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno kwithe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe mazindula siembesa ni mazindula siembesa wasia wa mwimi Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisia kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17:20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nwende urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusova mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yena cha mbesa siaku ntusova sia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu takwikithia ntu wakufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno
Raino mabati tukitengela leluni wanamanga oyite na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kingi kukitananiki mbuino yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musesia twende na kutambani imwe kaunti 10 ni siawetwa kwithiwa wawe mwisio wa kivindu wiki nyite muno ukunikilio yonanya kuvika matuku 26 ma mwai u andu 1,994 tamo mavikitwe na akukwatwa ni uwawusu andu 25 mavikite na utiwa nithayu kumanwa na uwawusu uni kwenana na ofisa wa maundu ma uima wa mwi Dr. Patrick Amoth ayumbula kaunti leitongoetie kwa uwawusu ta kaunti ya Ilovi, kaunti ya Garissa na kaunti ya Masaku. Wanauwe voni waweta taukwatiania na serikali sia kaunti kuikidia udheu ni wanewa mwana wambe nikenda wawusu ndukavikie na kuvinyia enendi. Daniel Mongela ni watumbanisia Mauvoo. Dr. Patrick Amoth ulani avisa munene muveani wa uima wa mwi vanthi ya Kenya ndanena itina wakikaloki mwana na ene siandaki vadhukanyo makumu muveani usu ni waelesia kuvikia vau kaunti 10 nisio iminite kwitha sie mwisoni wa kivindu wala kaunti ya Ilovi neyo etongoesie. This case of cholera came out from Kiambu County following a wedding. But now out of that we have had sporadic cases which are not clustered together. So far as 26th we had 10 counties involved. The 3 counties with the highest burden of the disease is Nairobi County, where all the 17 sub-counties have been affected. Garissa sub-county and Machakos County. In total, we have had a total of 1,094 cases with 25 fatalities. As a national government, we have developed infection prevention control interventions together with the counties. We have done risk communication. We have supported the counties in terms of diagnostics. And we also working with the counties to ensure availability of safe potable water. Inki Patrick ni wathana kana serikali nene nela ya county isi kuendea na ukwatiania vamwe. Inki Patrick ni wathana serikali nene nela ya county nisiendea na ukwatiania kithitoni cha kumasiania aene nthina wau wa kivindu na kuendea kuailia maundu ma uiti. These have shown that close to 80-90% of healthcare workers don't actually practice infection prevention control measures. So one of our challenges as healthcare workers is to be able to change that practice, that what we preach and what we put in documents that we have developed, we actually practice that and can also be able to influence community members and households, then they can also be able to do the correct practices. This is also an advocacy tool to be able to tell the counties where we are as a country and where we need to be able to put our investment so that we can be able to change that narrative that level 2 facilities have the lowest access to safe water. So based on this, in their county integrated development plans, then they can be able to prioritize safe potable water in health facilities. Anena itina wakikaloki mwana vala metha maikomana na ene sianda kuma kona sikivothukanio vanthi ya Kenya kunena nisya maume muisio na alama umbuka na ala muno maukwatania. Launch the status report on infection prevention control and hand hygiene in the counties, which is a critical document for us, especially now that we are scaling up universal health coverage that is premised on primary healthcare approach with a strong emphasis on prevention, health promotion, and strong community participation. This is a report that was conducted in 7 counties to be able to show us the status of availability of infection control measures. And based on this, we need to develop a roadmap of how to be able to scale up IPC measures in all health facilities countrywide.
Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumuva kauntini ya Masako. Atongoi na muno kuma ile mbetani ya ukamba alama ungamite ngalikoni ya ulei kana uvinzani ni makulwa kuthinikia muno maundu ma maendeleo kwimbai ya mukamba na kusisia undu itona ukwata cheni mbeange kuma serikali ni nene enendi maisio sia kaunti ya Masako yevo Matungulu na Kangundo ni maelesia kana miaka mingi mivitu isio sia ukamba ni tililwe itina nundu wa atongoi kwemea ukalikoni wa ulei na yuni vinda isio kwi atongoi yukuikithia ukamba nduno kila mana na atongoi kuma isioni ithi ni maende ya kuatia makinya maala matona umateria na kuteria mbai na indi mwandikitwa Mauvoo Boniface Mutisia enaingewa maendeleo nundu mwavata vyusiaewa ni enende itinosa kwa tongoi indi kwenana na enende anikana kwikala ukalikoni wale kana ovisani nundu mola otonya kuendea na utunga maundu netina na kila kithitwe kikusiwa nthini wa miaka kauta mivitu isioni sia ukamba nitwoni yo opposition muno kamba imanda na ukosoa Ruto muno anenge no usio kila kebwa la ingito nayo opposition higo ndo tunayo no kamba hiyo ndo tunayo kwa waisa siendo ila waisa lelo wa kutika tu na kwa uthi donu saboko lelo sundwa adala ndo tunayo opposition tuna damu yeva ito watu wake damu ndine adala ndo tunayo opposition kuno wangu andaya atongo imaito mokamba la menga leko ya opposition masisia weza ile tina kwati akaumu no na serikali nikana tuthukumwa mali tutwateka twekwa tengo ya opposition aiba asa tokali tekalo tuyo tekala kamba tuyo ndi tuyo tina ani mawetata withe wavata munene wa kwithwa na atongo ya mwaukalikoni wa ulei na tavevata atongo ina mwalame wavikia na ukosoa makavikia na kuitikila kukosoa ni atongo ya yangi indi atongo yulembetani ya ukamba nonginya makethwa na we mwingi kavindani kalama ende na uteria we wa ulei na kusisi ambaye ya mukamba kuendea na uvathulwa ingi ndisisia opposition niende na correct serikali wasili wa William Samoei Ruto nesa no kilati to no ukulia hiyo opposition correct serikali ndwe yo ready na ya serikali kwitikila kile kutagwa yumenda atongo ina muno ala nene serikali ni methewa maitikila kana kwamba usisi mondo la mavikia na utavona atongo yukalikoni wa ulei mbewa kuvikia na kuulea na kuambia na utunga ni sendeto kati wa atongoi nundu nitonie maundu maingi maendeye. For example, over the weekend nitonie deputy president ainena yulua the official opposition leader who is Raila Odinga nitonie ndo mo challenge on some few issues, and as a government officer kila kindu akikisio ni la wakwata watagwa undu ukambomana the root cause ya kindu chuni chao nundu wona kiinenwa kindu akibo na wona ki wa mo take action kindu chui kanene ba ikananga maundu maingi. Kwa hiyo opposition wise you are doing it well na serikali itikila iko correctwa ingiani menda atongo imesuve na kuendea na utungira nyandeto na muno evindani maundu maingi kibo kisoma maende na uvinyika kana kwaliuka na wikithia kana ni matumia ivuso ya kwitha na atongo iwa kuviserikali ni kumakulia mauterio ala matonya kuna atongo inaenende na muno isioni sia ukamba na yene asio pando nondo twenande to se pending sia CDF ondo ya ile utonge kwa mambo kula nitu mambo ya kananga wa opposition hiyo mekwa semenda ikuandamana nundu wae ki tutagwe visi wethe yangata pando pao focus na maundu ma kukosoa Ruto muno maile itha mayeti ya Ruto muno le wathi kwemezie kwa mwananza wathi ciana cia skulu niciaeletha ine ngwale ni maile itha opposition nicithi isukuma mbesa ku involved government wethe ketha ni governor ni weki ombesa nundu na kia yo ya ciana ciake ni ciana ila wata kuiwa nando kuma kaundini ya Masako Mutongo TV nyane toboni Mutisia
Musumbi William Ruto ni wavingwa walanio wa mukovo wa Ilovia kana Asla Fund chathi kila chatwewa kisioni cha Green Park kisioni cha Ilovi. Musumbi William Ruto ni wakathi ya kusiawa kwa Asla Fund umundi na ile kwikwatiwa kukilia ukwati wa NND ma ukwati munini nthini wa uneni wake. Musumbi uni waweta kinandu kiu takikwianania a Kenya onthe ovomwe na kuvingwa miana ya mawia. Angelina Muse na Mauvoo. Ainena kavindani kala wavingwa muvango u wa Asla Fund Musumbi William Ruto no wetakana muvango u ni nzianene ya kuikithia vena withianu maundu ni meokonia ukwati kwi NND onthe. Tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. We've listened to many testimonies from many Aslas representing the Aslas of Kenya. And this is a fund that will transform the bottom of our pyramid. Niwa wetakana muvango uwetiwe ni kumana na kiyo cha atanithia mabiashara nini na ala kavindani kala wathiuka isioni kivathuka nyovanthi ya Kenya kavindani ka kampeni kuwetakana nini maumisye kiyo kulawi cha kukosa Ilovia sia kuyana. Na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na ula vikite cha thini kiu ni walesekana muvango uno vikie kutethesya vanene NND manthi ya Kenya kuyukilia kwanzi ya kivathukanio. Niulize wale ambaye si mahaslas wawachane na mambo ya hii fund, kwa sababu utaona jioni hii wajuaji wote watakuwa kwa ma TV wakidebate mambo ya hii fund, wakisema hii wakisema ile. Hata wale walikuwa wanasema hii maneno ya hustler fund hawezekani, utaona leo wakiongea. Kuna wale walikuwa wanasema hustler ni takataka, utaona wakiongea. What they must know and they don't know, they may think that between 500 and 50,000 is little money. It's little money to them, not to millions of Kenyans. Kwa mikovo ya kuma kimanza chanzi na kila ni cha silingi miongo 5 nginya silingi ngili miongo 5 kilungu cha nyanya yuluwa yana na ula uvangito kila muthenya wa kilungu cha noti katono ili muvango uno vikia kwithiwa na uvucho munene kula kuima milioni ma NND na alama kwithiwa na ivuso ya kukova ovama na NND alama tatonya kukwata mikovo mivia ni kivathukanyo ni kumana na kuikiwa kwa blacklist. There are close to between 10 and 15 million Kenyans on CRB. 80% of those Kenyans on CRB are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. If you thought 500 or 1,000 shillings was nothing, it is what is keeping 10 million Kenyans on CRB. I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. Ilovia ika kwatikana kwisila star ile 5 kwisila kwi network sionthe simoni ya kwako vala mwene nthi aminana na kukwata Ilovia kilungu cha miongo 95 yuluwa yana ikekia wanthini wa kinandu chake cha simu vala kilungu cha 5 yuluwa yana na kila cha minana na kutiala kiki wanthini wa savings sia mwene nthi kwisila hustler fund. The CEO of Safaricom, the CEO of Airtel, the CEO of Telecom have sat with me for many hours because this platform and that 501,000 is important to millions of Kenyans. That's number one.
If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. Angelina Musengi, ripoti ya Vilingi wa Mauvoo. Tuwa Mauvoni makonetie kinandu cha Hustler Fund masaa kauta itina wa musumbi wa nthi ya Kenya Dr. William Ruto kwambisya rasmi kuthukumithiwa kwa kinandu kiu kimwana kwa Kenya maukwati wa nthi cha Hustler Fund ene nthi kauntini ya Makueni ni mathocha walanyousu kwa moko oili ulameweta ta kuna njeki nzika yosio sia kuthanda sia ukwati ene nthi ya hala matena umanyi mwingi kukonya kinandu kiu mainene ya isioni sia Kibwezi kauntini ya Makueni nimenda kwithiwe na maelesyo mbeange mbe wamo kuthanga ya kuosa mikovo kinanduni kiu vala aingi monanya wendi wo muno atandithia na atwai ma mota sia boda boda. Mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge ni watumbanisia ingewa maithocha na mokoeli kinanduki chandu maukwati wa nthi cha Hustler Fund kila chambisyo rasmi wa katatu uni President William Ruto kinandu kila kiunenga ivuso kwa enenthi ma Kenya kukova kati wa silingi 500 na silingi 50 sia kuiva na usio wa kilungu chana na yuluwa yana kila mwaka enenthi sub-county ya Kibwezi muno atandithia na atoi ma boda boda ni maweta kinanduki takiutethesia kwa ile biasala sio igeni tukugwa moyo muno nundu wa Hustler Fund nundu kindu chambe ila tunewie musumbi asia no kunenga ne mbesa isi sia Hustler tunewie mwe mwingi nundu andu mamboda boda ingi mekite kunengwe mota ni andu makaandikwa ukesa kwithia kila muthe naye twa mbesa na ilo kosa mbesa isi sia Hustler nutona kuthi akayose ya mota yake ukethia ni wayandika we mwene ukethia nutona kwithia akiva mbesa isu vala mbesa sia kinandu iyo neka kuthi uvathokoni na wikwati wa aingi vala aingi mekwata sia kukwata mbesa mbingi kwa ivinda yambe inde ingi moomane wakati wa silingi 500 na silingi 1,500 ku President William Ruto hena utoni wa kukova silingi lile na manele sisioka enenthi amo na nyamwiki wake wango kila meona wa kuongele vinda yende na kusonga itambila mewota takwithiwe matonithia kukova mbesa sia mbisa via sala na kwa atoi mato mota kuthantha sia wiawuo na tumota twaimbia si no tethio munene nthino wa ikundi nundu kikundi chosa kikemba kitona kwika maundu manene na si no tethio ingi kwa mundu binafsi embwande na capital ya kuambia biashara kemba tona kuosa na kuambia na kuendea na mbele inde ona wia munene nthino wa kutunga mbesa hii tugua pe na faine munene kana chobo kinene yo emba mundu ni wae makuiva bakemba baili hata vala kimanza kiki ni cha mbesa kioneka kiutulio kwa enenthi ala mei manase ovi ikundini kana kutetheka na mbesa mbingi sia kuambia isemelati kivothokonyo amwe maenenthi menda maolanyo methia ni kwiki wa kundu wa ikundi kutetheka na mbesa iinde tiki wangoni cha mwenenthi umwe eweka wiko atombeangi wa enenthi wiki wangoni cha kile cha mbesa isi akati wa ngili yana na ngili 500 kila President William Ruto awetata kwiki wakati wa mwai ukito wa Disemba na mwini wa keli mwakani twathim utenda si atweka ni si utubikia itubikie ba mashinani na dibangi byo ndutikasio sa nundu ngi tulikite ikundini tuweze kana sioka ikatutethia ko ithite na bangwa kana sioka sikakwa to binianua ondu enzangu makwazia kana kuyanga mosa ambe sunu makalizika biashara ni sio magambio thoko mana sio ithite twenda sioka titabweni siokie na sikosa wa ata na ni baba kaenda kwite chao tukanengwa mbesa na ikatunga wa ata nuta atabyo ndiko kasiana itwetele tabwe ikatunga wa na nyau ikaiwa jo kwa moi kana kwa mwaka mundu akathukuma vya yikata Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni Naini musesia ngewa isu ya yulua mawoni maenenthi yulua kinandu cha Hustler Fund ne kutuminukilia Mauvoo maitu muthenani wa umundi saa 1:30 dikuya tukomane saa 3:30 niende na kumanyithia nthini wa Vilingi wa Mauvoo ditungia muvea onthe hala materesia kumbania Mauvoo ma muthenani wa umundi nitwa Veronicah SYOMBUA Sharon Dinda ni wethi wa aitwa liulela Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu ambao tiwanesa